Ekipa naše televizije prije nekoliko dana posjetila je gazdinstvo poljoprivrednika Hadžić Šefkije iz sela Naboje u mjesnoj zajednici Suhi Do. On na svom imanju trenutno gaji 13 krava i nekoliko junica, a ima u planu i da proširi stočni fond u budućnosti. Poljoprivreda i stočarstvo glavne su djelatnosti kojima se bave stanovnici pešterskih sela. Jedan od njih je i Šefkija Hadžić iz Naboja, koji živi od stočarstva i proizvodnje mlečnih proizvoda. Zadovoljan je subvencijama ministarstva, a i za svoje mlijeko kaže da ima siguran plasman. Ja sam poljoprivrednik Hadžić Šefkija. Selo Naboje, živim mesto, se ovo zove, pripada Suvome dolu, mesto zvano Oko. Držim tu jedno oko 12-13 grla tih krava, mliječnih i par junica priplodnih koje sam ostavio da se vrši malo podmladak i tako da bih obnovio još u većem broju gazdinstva da imam. Tako da živim tu, trenutno nisam radio nigdje van. Daje nam ministarstvo sad subvencije za ove krave. Znači moraju da su simentalke, strogo, široka čela, bijela glava, da je šarena to krava, da odgovara matičnoj službi. Nijeko predajem da Stanović izuzetno mljekare u ovoj Pešterki ovde, tako da pokušavamo što u boljoj higijeni i da je ispravnije i kvalitetnije. Na svom imanju gazda Šefkija ima osnovnu mehanizaciju i mašine koje su mu neophodne, ali bi mu značila pomoć države kako bi proširio stočni fond i proizvodnju. Nešto imam, nešto nemam, uglavnom kosačice, grabulje i te prve radiljke što se inače sa njima radilo, te imam, a sada novije, boga mi nisam nabalio ništa, da tako ne bi bilo loše. Zgrada mi isto malo more veća, pa bi povećao malo ja broj grla govedi, da možda i ovce, ovdje mi je idealno mesto za ovčarstvo. Šefkija kaže da bavljanje ovim poslom nije lako, ali da ima svoju budućnost. Uz naporan rad i pomoć porodice, život na selu ima mnogo svojih prednosti. Od ovog terena ovdje što posjedujem zemlje, moglo bi malo i više da imam, ali imam tu amidžinu zemlju i tako da nisam na oskudaciju za ishranu. Ovo stoke što držim, moglo bi malo i više, ali trenutno školujem decu, pa ne mogu da povećam još u kojem broju trebalo povećati i da bi se lakše živelo. Nije loše, ali moglo bi malo bolje. Dvojice mi idu dole u Tutinu u školu, treći ovdje u Leskovi i nije loše, dosta je dobro. Pa tako mi Boga mora malo više rada, truda da bi se živelo. Upravo može ko hoće da radi, da se posvijeti, da drži baš malo rasnije krave. Zemlja je u pitanju od svakada bilo zemlja da je dobra i što kažu rodna, da bi se prehranjivalo to u malo boljem broju.